ako nisi lajkovao zadnji klip, onda postaćeš virgin, ako jesi, postaćeš dobar čovek. Danas ću pričati o tome ko je jači, Kaguya ili Momoshiki. Imaćemo dva načina kako da odredimo ko je jači. Prvi način, upoređivanje borbe protiv Naruto i Sasuke-a. Zašto ovo kažem? Kažem zato su se oba od Tsukija borila protiv njih i tako ćemo da donesemo zaključak. A drugi način je scenario, ako mene pitate, ovo je po meni težak deo jer to treba uraditi, a da bude sve kako treba. Ali pre početka videa želim da ide pozdrav za njega, traži devojku, javite mu sudijem. Pa posle intra krenimo na video. Krenut ćemo od prvog načina borbe. Kao što sam rekao, oboje su se borili protiv Naruto i Sasuke-a. Krenut ćemo od Kaguye. Kaguya se u borbi protiv Naruto i Sasuke-a nije borila ni sa 50% snage, a oterala ih do ivice njihove snage. Naravno, da nije bilo pečata koji im je dao mudrac 6 staza, ne bi nikada pobedili Kaguyu. Samo da vas podsjetim da su se Naruto i Sasuke borili sa 100% snage, a Kaguya se nije borila ni sa pola svoje snage. A kod borbe Momoshiki vs Naruto i Sasuke, sad ja verujem da se Momoshiki borio sa 100% snage. Vidjeli smo koliko je jak u taijitsu, jer je Naruto plematio blago rečeno, dok se Kaguya bazira na odbranu i nisu je toliko dobre reakcije, što smo vidjeli kad je Kakashi probao Chidorijem. A kod Momoshike su veoma dobre. Vidjeli smo snagu Momoshikija kada je bukvalno uništio Sasuke Chibaku Tensei, a sjetite se da taj isti Sasuke jednim pogledom baci sve repade zveri u Genjitsu, a zatim u Chibaku Tensei. Tako da nam to govori o njegovoj snazi, ali ima tu jedna stvar koja je presudila ovaj način borbe, a to je način na koji su ubijeni. Kaguya je pobeđena sa najjačom tehnikom u Narutu, a to je 65 Chibaku Tensei, a Momoshiki je pobeđen velikim Rasenganom, i to od strane Boruta, tako da ovaj bod pripada Kaguyi jer je teoretski jača. Prvi način je već završen, već vidim komentari rad u komentarima, krećemo na drugi deo, to je način borbe kako će to, ili drugačije rečeno scenario borbe. Probat ću što realnije da bude, pa odmah krenimo. Prvo ću odmah reći da se bore na 100% snage, pa da vidimo kako bi to sve izgledalo. Prvo će da se sretnu, Kaguya je šokirana kako je Momoshiki našao. Ona se sprema za borbu na 100% snage. Momoshiki je napada direktno, Kaguya izbjegava i priprema ogromnu količinu čakre da pokrene beskonačni Tsukuyomi. Momoshiki napada opet, direktno, ali Kaguya bez neke teškoće to izbjegava. Kaguya aktivira beskonačni Tsukuyomi, ali Momoshiki ima Rinne Sharingan na čelu, tako da na njega to ne utiče. Momoshiki samouveren uzima svoje oružje od čakre i napada Kaguyu. Kaguya to sa malim poteškoćima izbjegava njegove napade i radi space time ninjitsu i stvara se iza njega. Momoshiki začuđen njenom reakcijom gleda gde je. On uz pomoć svog Byakugana osjeti Kaguyu kako hoće da mu se prikrade. Kaguya tokom teleportacije priprema oštrice smrti, ali Momoshiki zahvaljujući svojom brzom reakcijom izbjegava bez problema. Sada Kaguya skuplja čakru za nove oštrice smrti. Momoshiki je ne dozvoljava tako što je napada direktno. Kaguya sada malo teže izbjegava njegove napade. Momoshiki opet uzima njegovo oružje i napada je brže. Kaguya ne može da stvari nove oštrice smrti, pa napada ga sa svojom kosom. Momoshiki je uhvaćen. Radi tehniku zvanu Ino Tai Keronomi Koto. Kaguya to sa svojim ogromnim pesicama kose sređuje bez problema. Tada Kaguya zabrinuta zbog Momoshikijeve brzine i baca ogromnu bombu kugle tragača istine. Momoshiki je zabrinut zbog tog napada, on stavlja veliku količinu čakre u žuti Rinnegan i priprema se da je pokupi tu tehniku. U trenutku kada je kugla tragača istine dotakla Momoshikijev žuti Rinnegan, desila se ogromna eksplozija. Kaguya misleći da ga je sredila, okreće se i pokušava da se odmori, ali Momoshiki iznerviran i sada mnogo jači kreće na Kaguyu. Pošto je upio veliku količinu čakre, to mu je dalo mnogo veću snagu nego što je imao pre. Momoshiki baca svoju vatrenu pticu na Kaguyu. Kaguya misleći da može da se odbrani tako što će kontrirati drugim napadom, napala je vatrenu pticu ogromnom pesnicom od kose. Kaguya sredivši vatrenu pticu nije znala da iza te vatrene ptice stoji džin od kamena
i taj isti džin udara Kaguju toliko jako da su njene kosti koje je mogla manipulisati za odbranu polomile. Kaguja je malo onesvešćena od udaraca. Momoshiki kreće ka njoj i sprema šipke za prekid čakre. Kaguja se odjednom trnula i promenila je dimenziju, ali sekundu pre toga Momoshiki joj je zabio šipku u leđa, tako da ne može više menjati dimenzije. Ali Kaguja je začuđena odakle odjednom Momoshikiju tolika moć i kako je preživao eksploziju. Kaguja se sprema da brzo stvari oštete smrti. Kaguja se odjednom trgnula i promenila je dimenziju, ali sekundu pre toga Momoshikiju je zabio šipku u leđa, tako da ne može više menjati dimenzije. Ali Kaguja je začuđena odakle Momoshikiju tolika moć i kako je preživao eksploziju. Kaguja se priprema da brzo stvori oštete smrti, ali ne može jer je čakra zablokirana na jednoj strani tela. Njen drugi plan je bio da odmah promeni dimenziju i tako da pobegne, ali ne može, pošto mora da ogromnu čakru da spremi da bi promenila dimenziju. Kaguja uplašena i kreće ka zaklonu da bi smislila napad, ali Momoshiki iskorišćava to što je slabija i napada je s tom snagom. Kaguja ne može da izbegne, tako da prima direktno udarce. Momoshiki iznervirani hoće da privede samo kraju. Kaguja uspjeva da ga napadne sa svojom kosom, ali Momoshiki to sprečava bez problema i opet baca ogromnu vatrenu pticu na Kaguju. Kaguja nemoćna prima ogromnu štetu i pada na zemlju. Momoshiki kreće ka njoj i bacaju 10 šipki za prekid čakre. Kaguja pogođena i Momoshiki prilazi i kaže joj kako je trebalo odmah da se preda. Momoshiki sklanja šipke sa nje i pretvara je u čakra voće. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa na nas video. Znam već da je rezultat već 1-1, ali imamo razlog zato što teoretski je Kaguja jača, a ja mislim da kad bi se borili 1-1 Kaguja i Momoshiki bi tu odmah pobedu. Ja čekam im šta će se sve biti u komentarima, tako da do sljedećeg vidjena, veliki pozdrav.